ҷамоати деҳоти хистеварс ки калонтарин ҷамоат дар ҷумҳурии тоҷикистон маҳсуб мешавад, мавзеи истироҳатӣ ва фароғатӣ надорад. Аз ин рӯ мақомоти маҳаллии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров тасмим гирифт, ки майдони парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро мавриди истифода қарор диҳад. Ин майдон дар назди бинои маъмурии ҷамоати деҳот ҷой гирифта, корҳои сохтмонӣ ҷараён дорад. баъди ба истифода додани он як мавзеи истироҳатӣ барои сокинони ин маҳал мегардад. ساخته به استفاده دادن میدان پرچم هم برای اهالی هم برای جماعت دهاتی خسته‌ورز این خیلی مفید است، چون که برای بلند برداشتن روحی و تندرستی شهروندان نیز این خیلی رولی کلان بازی میکند. 3 عدد فواره در گرد و اطراف پرچم ساخته می شود و کبودیزارکنی در آینده اینجا برای سیر و گشت اهالی نیز برای دمگیری آنها یک جای موافق است. 80% корҳои сохтмонӣ дар ин мавзеи истироҳатӣ ба анҷом расидааст. танҳо корҳои кабудизоркунӣ ва насби сафолакҳо боқӣ мондааст. майдони парчами давлатӣ дар масоҳати 3900 метри мураббаъ сохта ба истифода дода мешавад. баландии пояи парчам 54 метрро ташкил медиҳад. аз рӯи нақшаи масъулин худи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон паҳнои 12 ва дарозиаш 7 метрро фаро мегирад. در صحن بینای جماعتی دهاتی خسته‌ورز امروز در اساس نقشه چهاربینی تصدیق گردیده میدان پرچم ساختمانش رفته ایستاده است که پودرچی آن جدیممی PMK 44 می باشد و مبلغ عمومی آن وقتی که به استفاده داده می شود 1.9 میلیون سوم را در بر میگیرد. مساحت عمومی میدان پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان 3900 متری مربع را تشکیل می دهد. حالا 32 نفر کارمندان برای هر چیز زودتر و با صفتی بلند انجام دادن ساختمان شبانه روزی زحمت دارند. احتمال می رود که این موضع استراحتی در عرفه عید وحدت ملی مورد استفاده قرار گیرد. گزارش مفنوشکر و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.